Kaseng Students Christian Movement of India Nongpo Unit menta kasngi ka laipo terik risau arajar arpuwei kalapli pajba ya ka counseling center hapaham lapong ha ka jingdon rengkat u pastor David Jamir ubadai u founder jong ka wisdom center dihar ka kong shongkun minsim dingdo kabadai ka program secretary jong ka SCMI North East Zone 1 u pastor MS Shadab ubadai u advisor ka SCMI Nongpo ki nongkit kam bat ki khot ki jongka lapli ya kate ka Jaka ya Syllok kum Bynta banyarap ya ki Briew ki bala Kyrni ha ka Jingdi pin Buiad kum drugs ka kiat bat ki wei de ki Jait Jing snew ki bala banbu ka Jingma ya ka Jing Briew bat kum ju ya ka imlang ka salang bon ki Briew shulet mo ile ay advice kista dan ay advice but bon ki ta shkundo himne ta ka bon advice but counseling is different make mane ka tin kasi mo iyo ba ay buik Basneng ba ay buik ka fair and also pinpay bon ki Briew da musim mo kata musim sit rehem kun ko barli ya Syllok ban lirap kamtam ibadi babam le tengah kemau kuna mulai bagi man pasang balik ya Syllok tu sekitar steng halas kaput ba om ni hiwanya Syllok ni hiwanya salat ni tebon ki counseling ingat ikut hadiah salat tega lolong tentang ai dawai klam tip dimpang mo tega counseling balik lolong tahu ba ni hap tip ke what gimendi ngang adil bagi drug addict alcoholic mo even though they are alcoholic sebelum tahu sandring word all of them are the same mo kadi hoy tamo problem bila kasih macam don me khat samla don masuk hing don ma fail exam don ma pass wiji don mandi men there are macam problem so you gotta deal with the same you know the in the multitude of counselors there is safety hababun hasaka hababun kinong ay boy kadon gajing yada tegani long I think it's one of the very needed haki balang ni po jing ni haki mi pa tegdang mi kini ba di ba po ying kia nia gitu ba mo snake ka kyong ba ko thoi he who argue with a drunkard is a fool no basne wini apa nung white do big tingin ko mi counselor ko nung big so you have to so kan figure timing ngasali ke Syllok untuk hato kadi ka timing is it the right time for me to say something